Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Danas slavimo 75. obljetnicu Hrvatske žene grane broj 1 Chicago. Što vama predstavlja ovaj dan? Pa to je stvarno jedan veliki trenutak, jer 75 godina, kad onako zamislite, to je 3/4 jednog stoljeća, to je stvarno ogromno vrijeme i možete zamisliti koliko Hrvatica je prošlo kroz ovo društvo i koliko su žrtve dale od sebe da to društvo opstane. I iako to nije bilo tako lako živjeti u tuđoj zemlji, a održavati i dalje i jezik i kulturu, u isto vrijeme pomagati svoje Hrvate koji su dolazili u Ameriku. Mislim da 75. obljetnica je stvarno jedan ogroman događaj i mi smo sretne da mi možemo nastaviti s tim i sretne smo da imamo jako mnogo članica koje stvarno rade i mladih članica koje se učlanjuju i ulaze u ovo društvo. U ime društva Hrvatska žena grana broj 1 Chicago, dozvolite mi da vam zaželim srdačnu dobrodošlicu na proslavu 75. obljetnice društva. Zahvalni smo što ste ponovo s nama i što ste svojim prisustvom omogućili i uveličali ovaj veliki dan. Tijekom svoga postojanja i rada, društvo Hrvatska žena je sudjelovalo u mnogobrojnim humanitarnim akcijama, kako u Americi, tako i u našoj domovini. Ova velika obljetnica je najveće priznanje bezuvjetnom davanju i radu koji je dotaknuo mnoga srca i mnoge živote onih kojima je pomoć bila najpotrebnija. Večerašnji prihod namijenjen je gradu heroju Vukovaru i njegovoj djeci i za tu prigodu stigao nam je iz Vukovara fra Zlatko Špehar, gvardijan Franjevačkog samostana u Vukovaru, kojeg ćemo imati čast kasnije čuti. Ladies, gentlemen, dear guests and friends, on behalf of Croatian Woman, Branch 1 Chicago, I wish to welcome all of you to the celebration of our 75th anniversary. We are grateful to all of you for coming to celebrate this evening with us, and we thank you for making this evening possible. Our organization has existed for 75 years, and we are proud of the many women who have sacrificed their time and energy to help so many in distress. From the early years, Croatian Woman assisted the many immigrants who came from Croatia to a land where the people, language, and lifestyle were very different from that of their homeland. In more recent years, we have given back to the Croatian people in our homeland, as well as many charities, hospitals, and organizations in the U.S. who have needed our assistance. Croatian Woman has lent a helping hand to many, and their good works have not been forgotten and continue to reach those who are in most need. This evening, our proceeds will be donated to the city of Vukovar, a city destroyed and brought back to life once again. Just last week, we commemorated the 13-year anniversary of the fall of Vukovar, and as you know, our guest of honor this evening is Father Zlatko Špehar, the guardian of the Franciscan monastery in Vukovar. We will have the privilege of hearing Father Zlatko later this evening. See
At this time, we invite our special guest, who is not actually a guest because she's always with us, our Croatian Consulate General in Chicago, Ms. Marica Zorica Matković, to come up and say a few words. Dobro večer. U ime Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Chicagu i u svoje osobno ime drago mi je pozdraviti sve vas večeras koji smo se okupili na ovom svečanom banketu povodom proslave 75. godišnjice Društva Hrvatska žena.